veliki pozdrav svima, sa vama je Voxtash HD i u današnjem klipu radimo unboxing Kingstona HyperX flashke ili ti USB-a Fury, znači Kingston HyperX Fury USB 3020 port, 16 GB prostora. Također ovaj flash je dostupan i u 32 GB i čak u 64 GB. Što se tiče prenosa podataka, znači kada sklanjamo nešto sa flashke, to će biti 90 MB po sekundi, a kada pišemo nešto na flashci ili ti prebacujemo nešto na flashku, to će biti 30 MB po sekundi. Znači, sa te strane imamo to i sam prikaz flasha koji jako lepo izgleda. Evo ovdje, dostupan je također u 3 boje, a ovu crvenu koju sada vidite, imate također sivu i plavu boju. I ovdje je kompaktabilan sa konzolama, laptopom, ovim netbookom i klasičnim PC-em, to je desktop računarom. Što se tiče zadnje strane, ovdje znači, imamo ovaj logo HyperX-a i ovdje imamo logo Kingstona, ovdje imamo Kingston Fury USB, to je neki sajt, znači ovdje nam prikazuje da ga isečemo kako bi mogli da ga posjetimo usled nekih, šta znam, ako imamo nekih problema. I to je to što se tiče kutije, hajde sada da ga otvorimo. Samo čas. I da, evo, znači, otvorili smo i evo ga, flash. Znači, evo ga, 16 GB, flash, HyperX evo ovdje, znači jako lepo izgleda flash, evo vidite taj dizajn, znači prelepo izgleda, prelep je flash i evo da ga otvorimo, da, evo ga, znači jako lepo izgleda, evo vidite, ovako otvoren, znači jako lepo izgleda, znači pokazao sam vam sve generalno, vidjeli ste sam flash, vidjeli ste sve što piše na kutiji, flash je jako lep. Tako da, hvala vam na gledanju ljudi i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!